Ibuyere izuka ngo nyuma waho Kyambura nubwo mwanya ogoroko na yamane kandi ubwo mwanya ogoro akasumo izuka akasumo ko wayiko mukona runya muhuru arona naho uruguru factory ya pamba norango akasumo nakamane imotuka cyo kusara mu kucweka babeno manyangu esayo namagaraga abantu nigagenda nubona nakorera izoba twenda kubantu gambana nabo abaferirwe ibintu byabo kandi ntunda kurebeka ngo binji bibasa kwana bagambaho basa kwana tugambera njaka kwana urebe kuboneje waza kubana turora waza kuza kusuma norango ije kona imotuka yacu ikanika ekwera umazu gabantu mukere zoba nijarango kamera so kwana tureka unturango abantu barahari abakwasere ebipande special ronka abantu abafunire accident yo muriro Kyambura nga ebiro 18 kandi tureba ngo embere kirene Kyambura kugenda umisho kokati bine koko wasokwana bafunamu kurebeka ngo wasokwana bafunamu obuyambi bonera zoba nicyo wasokwana kibarito utakarugaho ndice Ramazan ise nkatwasanga watsaga tigomu kwesharinga ngoro tuhumurize president katuraganisa ngo montara Kushasurwa nowe kimotoka mbona mantembe buza ekimotoka cyayisira abantu atikajita abantu bitu tumukachibonaga kumwize mwakutumuza posi ya bushina nkayona basiye nibizomu bagamotoka kachibona ukabante bategerize paro abana babo bagiye shomero ngwento salisi watsanye utigimu domisation tintambula nobusasi yeri peaceful taro kurwana kuzo wananka mbona siwasanga abantu barya akubona bana cyararahira ibintu byabo bana bari icyo kurya tukine turi kubimunonga hati nitwe nkogamba ta akatukwata nsina batahi vitu mwize mukatu yamba mutushizo obutumwa bwitu kwabo kuba muzeyo byarga president akaturaganise ibintu bene akagamba kuyaga yagamba kugemura yagamba kushumbusha yagamba kuri tweye noko wekimotoka konka ntumusima okuyaga akatuyagira okugemura akagemura mwirwaro yatwarira abantu okusumbusha titwakakorebere nkitwa abahwire ibintu bya abaferirwe ibintu byabo ekyo abokwani tukoba twebe buntu kabe cyagumire konka embera nimbe munonga hadi nitwe nkogamba katusiya okusasa kwitwa rimwe abakuzahirwa abantu abakuru ubundi mukagire kimwatu yambaho moye enare moye Museveni moye abantu bona abana bayinare abantu bona abantu bakunda Museveni konka ntusasa abokusanga Museveni ka president wihangeri nabana inde bintu bitebwe mu nkora okunkumanya Museveni wanje okuyasiyera aragira aha ebintu bicererizibwe byabo kwasize aba bakabire owo kimotoka yabarihirire konka nintekateka nywa bwange ngu abari kubikwasa no bakorete bucumbagiza bubi so nanisha abantu aba ntakiza kwanga NRM mutakayanga Museveni mukatekateka no kucerereza ki kole kabari kuragira ati mugene mu nkoro mu rumogo abako tinkumanya bwenki kuruga polisi nerugaha ne handika ibintu bino buri muntu ibintu bina kina nice tagisa ki kureba kangu ibintu bya hikaraine abantu nibatura mu mazo umunzeje madam kwateno kwekarakasa konka side ndizo kwekarakasa kwitu tukubimunonga okujya mutantenda kujya ngo kutwarwana no kurwanisa kwiyaho embera yitu yabatuze ngo kuturumu kusinzira nembere nakingo kwatusanga tweri yakutambara nenzu yite ituruhu echangu munonga cyo kutusinga no kutusasa munonga necho kusanga ngo namazima investigation turebera abantu binje baguma bizamba tusanga aha mbatucondoza mbatubuza manya ibintu byanyu tuyonte bukoraho urugambo rugo kukonka kandi takureba konyine conclusion eri kurga side ndize yo kwereka ngo ibintu bya steps ya ikankai ate buri omwena nayibuza investigation ziturenze ukorwa mbahuriza ko rugambo ruki tujya madama radisi niwasemere kwa natwikirira katugambere nsonga zi bakatabikito hari tukaba turugireza yire turesire mari yitu tuyone tukora bamwe bakabinesa wisha tuzagonja abamwe bine bintu biriyo munzo mwe byona muhogo enchi byona byakoraki byaferemwe mu biro bibiri tina yire munaki nahabwe cyo aho bagiriyo muri bintu byona icyo bakatugambireho naki cyo bakatari nitwa bakatari tukaferwa munonga hakaruho nankandi akakazi kuba kutamwe bintu bingi munonge akoka kuba karimwe buri kimwe ibintu byona bikahiromwe bya finance enchi titukarebire ekigambo kitu cyo kurango batugambaho nitwa bakatari nitwa tukaferwa munonga wisi wa president ukora banti yatufako na ye kwegamba bintu byaturaganya kwebyo ekimuke kitana bakutukirira katubaye tumusaba orwembere eriwo kubanga twina abantu abafirwa abana babwe
abakyara n'abaana basigala nga tebalina bamama baabwe obala bali mu mbeera etali ntuufu. Kati abali abakyala babadde mu mayumba nga bapangise balandode babagobye. Kati tuvaayo tugamba bannaaye twekolemu omulimu kwegamba tusobole okwekubira enduulu eri owekitiibwa pulezidenti asobole okutuukiza kugamba kyeyatulaganya kubanga yatuwa amabugo n'atuwa n'esente z'eddwaliro naye n'agamba nti omuntu oyo atutomera essaawa nagenda kumunoonya alina okuliyirira. Kati kyetubadde tusaba isi President wa Rubirizi entuma ya Nankani twine n'enzala n'ebyokulya by'owatuleetiire bikakwa. Kinuma naye nze mbagamba bwenti President yali wano byatusuubiza nga abantu b'Ekyambura twabifuna. Abalwadde bafuna sente President yabasuubiza n'abaafira bafuna sente President yakola ki yabasuubiza. President n'alagira nga poliisi erina okukola omulimu ogwo okunoonya mujuka nga bagamba nti balina okubaliyirira. Kituufu emmotoka eyakola akabenje bafuna namba plate yaayo bagira banga eri mu insurance. Naye nze ngamba bwenti excuse me nange kinuma ofisi za Kampala ndowooza ate nze neesiba mu ofisi ya traffic ekulwa Dr. Kasima gye neesibako kubanga ensonga zonna zonna zikwatagana na accident ofisi ezo yekola ki yezimala. Naye paka kati nange nkusiba mbakubira amasimu tebampanga ene feedback tebampanga kyakuddamu nange sikirina. Mukyaliwo abapoliisi baaliwo okuva ku region bonna ensonga baziwulira. Naye nze ensonga zino nziteeka ku office ya traffic ey'e Kampala ekulwa Director Kasima kubanga ensonga zino ezagwa Kyambura teziri ku level ya district teziri ku level ya region nakubidde ne region tamanyi. Hapsa nkwide ngamba onkubidde nti mwene omwekalakasa nenkwida ngamba madamu nange simanyi nengaza ko nkuba wagulu nesifunye masimu nyakujjano nga nina ekyokubagamba sikiyina. Naye ndowooza office ekwa Dr. Kasime ya traffic Director traffic yatakoze mulimu gwe kabanga ayamba abantu beerubirizi abantu abajibwe byabwe byonna abayiri mu nnaku President nga yakola ki webale nnyo nakamya hali tikemanya gange RDC weerubirizi abantu bano beekarakasiza nisoka kubebaza kubanga bakasiza mu mirembe beno nja kusanga bocheze emipiira mu kkubo naye bisoka kubebaza buli obuntu bulamu. Neni ensonga nagibeekarakasiza ensonga eno erimu eggumba kubanga sijja kulimba ebintu bino birudde. Akabenje kano kagwawo 2012 omwaka oguwedde mwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi 18 naye paka kati tafunanga ansa yonna. Nange ze nnyini ngara DCC nana ansa n'emu. President yajja wano yasuubiza abantu n'abagamba bo abayambako buyambi ne balina okubeera nga baliyirirwa naddala insurance. Motoka ne babina insurances ebimotoka binene biyita wano motoka eri evudde Kenya ngegenda Congo. Kituufu nga police traffic yanonyereza nezuule motoka n'abapolisi motoka yona yajidde ngeweddewo nezwa n'insurance eri ku motoka eyo. Nenze mulindo ndowooza traffic wagwire tuyambye era nsaba Director Kasima ensonga zino swade nga nsonga nkulu President yava nonga alaganyisiza abantu be. President yagwedde bya directive nti abantu bano police ekula kyasobola bengezuula insurance abantu babaliyirire ne paka kati wali answer n'emu ne mu ofisi yange sina any feedback from those offices. Nze ndowooza balimba tugenda mbudde buno obw'obululu abantu bano be bantu bogira NRM 100%. Kitundu kino olaba nga town is just upcoming trading center nibagira government 100%. Niyo barabira yadde bali mulumi yakyagamba Museveni waffe tukyamuliko. Nze ndowooza please Director Kasima Director wa traffic ensonga zino nkusaba zitwale nga nkulu nnyo. Abantu bano basula bweru abantu bafirwa abantu baabwe abantu ebintu nabyajja ne biggwawo tebalina bwe bali bwe insurance motoka yafuna insurance yagiriko kyekiremesezza tumanyi kigenda mu maaso abantu bakole ki yenze nga RDC nkolere ky'abantu bano. Nze ndowooza muyambe President Museveni bamuyamba kale mukama wammwe nange n'obulumi bungi nga RDC bwete mumbimanyi kubanga embeera bwe yaliwo byonna naliwo. So kinuma nga RDC kwabanga nange kenyini sina na feedback yinza kwa abantu bano kiruma. Bazade bade bakusaba ku nsonga y'abaana baabwe tibakya kusomesa
abazadde kitufu abaana batudde tebasoma bali babingambako abaana batudde tebasoma naye tulina wano isomero ya primary school erya UP lwano kumpi mabegaawo ngambi bakyapasonizi bange bampandikire abazadde amanya g'abazadde n'abaana abafiirwe byabwe byonna nga abaana bali waka bampe list babanga bali primary babali mu secondary bampe list ngenda kutwala ku ssomero abaana balina okusoma kwa tulinawo secondary school eri Kirugo nza ziringa kilometers like ziringa za kilometers nga 5 okuva wano abaana batamba ne bagenda ku ssomero ekyo ngara DC ku level yange yawara DC nja kukikola masabi amanya gaba abaana nja batwala ku masomero basome nga tebagobeddwa kwa nekizibu kye nina wana amasomero ga Gavument gasaba ssente nga bwe gaagala nesijja kukikiriza abaana balina okusoma sinza kukiriza nga ndi RDC mu kitundu nga abaana batudde kusomero ya UPE kubanga basaba ssente abazadde batatola kukola ki crazy nga olw'ebizibu bebagwako mwebale. Yes, Omuri wa Rubirizi News Center kandi nko kutwantu kugambera kikwakirena n'abataka ba Kyambura banyuma yo kutunga obuzibu obwabireho 2018 okwezi kwa 8 2019 kubasakwana Abaferirwe abantu babo hamwe na Nebintu munkara DC hadi tenakamya yabasakwana zo mu nsonga zabo kandi umusango yaguteeka ari police obutafayo kugenda mu miso no kureka ngo nekora okuchondoza nko muri abo aramuna n'abasubuzi bamwe abagonja abamuchomo nabo bino kwetumbita atikwakirena na ensongeji twazagambona n'abamomba bataka basakwana batugambera atikwakirena n'obuzibu bakora kandi ubasukwana batugambera bingi izukangwa kamera nyinawo DJ Longis kandi ndicura Ramazani katwakira mutakomwe abasukwana tugambera bonka basubuzi abakosagonza hamwe na muchomo na muhogo bono bagamba chance ngejo basukwana tuburuceho kandi wo mukuru atugambera ubusasi bwabo bine ndetse basukwana tugenda hariya akatarika bakuba kokiza no basukwana batugambera ensonga koko bagikwasere ubusasi butwine kabantu bakatare Kyambura market twino ubusasi bwingi munonga kusanga anti tukaferwa abantu bitu abakosa muhogo na n'inyama na gonja akabarwa mu katare kitu twagira obusasi kustanga anti kitu kabakatare tukasigaye imirimo zitu kumara weeks 2 turi mu byo kwikanga okuturukunu tutakikora twine business twatwine store zizwire nakatare zo mu katare n'ibintu za turi mu katare tukasanga anti ebintu ebi nibizunda am weeks 2 namagu gozana muhogo tibikasi bayo kuzunda kanse tuziro muloni tuko saloni kabakatare government eruho neta central district tabaka twabuyambi bon batenka sente tuzikoze se tuzigari ya district nkabane kuba gukora abanda aboko ite ntwehoro mu banka tukosa sente capital twera abana school fees buri kimwe tupanisa amazi gutukutura mu naki cyonka kusanga ati Abaferirwe bintu ebyo na cya person kutansha cya person tina batwandikire kabakatare Mr President akagira anti buri mutwena umusubuzi Abaferirwe bintu byo mukataraha na mulonga ba muhogo na gonja n'inyama naki babahandikiro tine cya paso natwandike batwandike bayanga batwandika bahandika abandi Abaferirwe amaduka naki cyo kandi tukaferirwe ibintu bitu nkabakatari so twino busaso sajya mu katare muri abakazi n'abafakazi tibine mirimo tibine basiza niberebera nibarira muhanda turi abarembeke Museveni ko yakigambire tubandika abarembeke bona Abaferirwe ibintu yabo nkahi umukataraka kwazi tikagumu katare kitu nwahe nyina yituri. Yes, cyongera omiso kandi antsa kwantu kuretera bingi njiro takarugaho nasigara nicira Ramazani amwena na DJ Longis akamera.